Hey Nangalumzuzu, welcome to Tiaza TV, another episode of Young Chalala Mtanam, another day, another banger, another hot one, phansi kwethu. Thunzi. Hlahla. Langa liyashisa. Bafu hamba kanjani? Riyantumela. Sinibingelele siphinde sinamukele bafethu ku Tiaza TV. Kusayibona odokotela bothando, Nhliziyo engqondo. Tiaza Hospital. Siyashoda ngelokhu njana bafethu. Asingathola nje inesi livele lisibone ke uniform or lisiphi uniform. Sivele sibe nje amanesi straight. Bese soyithenga. Ya vele siyithenga ya. Akhona exactly. Bese sigqokile. Vele siyidlela nje iuniform yamanesi. Le brown lenombala obrown omhlophe. Yes. Waso yibo konosebo la. Hey, cha manesi bafethu umsebenzi enenzayo muhle kakhulu. Asilutho ngaphandle kwenu. Bafethu, thank you so much for subscribe ku Tiaza TV, and also don't forget to subscribe on Tiaza Brothers. Ikhona content laphana sibuyisa uthando. Lana uyangijolela. Self-fixa. Ngayo yonke indlela ngale nangapha. Self-fixa. Sikhala ngapha nangapha. Self-fixa. Hayi ngapha nangapha. Yeah. No, bafethu namhlanje siniphathele usisibetha about2 labo sisibakhala bakhala ngenqwele eyodwa. Aba understand ukuthi inqwele imi ngapha noma imi ngapha. Bafuna ukunderstand ukuthi mfethu uzimisele ngani, uthanda abantu, uthanda mina or uhlala ngami. Or uthanda lo or isifebe nje nobufebe egazini lakho wazalwa nabo. Segazini. Khona umjito washo. Khona umjito wathi, yazi sometimes empilweni lokuthandana nomungalithanda nesifebe. Uthi noma uthi wazama kanjani kumqoqa lo muntu. Mawuthandana nesifebe. Thandana nesifebe. Usenkingeni andayiki into ongayenza. Khona basukusithanda futhi. Uba inkinga kakhulu. Yebo. But yeah guys, more than anything ngiyazi thina sidume ngani, sidume ngokufixa la sifixa khona. Kodwa ngingakhohlwa ukuthi nohlangothi into esingayithathi. Asilukuthi sifike nawe and uyabheda sizokubeka endaweni yakho, sikwazi ukubonisa la kumele sikubonise khona, sicebise la kumele sicebise khona. But also that doesn't mean that we are perfect, we are holy nani. No guys, there's no one that is perfect emhlabeni, but uNkulunkulu usinikile amandla ukuthi sisize abantu, wasinika ingqondo zokucabanga ukuthi hayi cha webafana bakaManqele nakho kumele nikusho ukuze nikwazi ukusiza impilo zabantu, nikwazi ukushintsha futhi impilo zabantu. Boss sibami. Ngicela nisondele inkosi yami nganze ngilusi. Nize ngapha. Ne type lo mfo. Yeah. Strict we type yakhe. Omunye ngangena ngale. Ngasabi nje. Omunye bengale. Waya right. Ngene ngapha befunda. Then omunye bengale. Okay. Kuhamba kanjani rice? Siyaphila bhuti kanjani? Siyabonga. Siyaphila. Nangivele siyabonga. Ukuthi ngibongani. Kona siyabonga ukuthi nifikile nasithemba ukuthi singanisiza ngendaba yini. Siyabonga kakhulu ngalokho. Igama lami ngovusi lo nomusa lo shuthayo uChris. Tiaza TV njoba nanazi ukuthi vele nize ku Tiaza TV. Igama ubani sisi? Igama lami ngozodwa. Uzodwa. Yeah. Okay. Igama ubani sisi? Igama lomkhuthali. Kuthali. Kuthali. Yes. Okay. Isande silo igqokile nibona kunqanyula amaketango. Yini? I-brand yakho, i-brand omunye umuntu, iskipper nje wasithenga. I-brand yomunye umuntu. Oh, okay. Or related kum. Or related to. Yes. So it's like you support and kanjalo. You support. Straight. Yeah. So utholakala kanjani amaso nje kunomuntu ofuna ukuthi eyosupporta naye? Angakwazi ukunifonela. Fonele wena. Kanti ubani uplaza webusiness? Kuse ngimo ku sales zakhe nomarketayo. So angakwazi ukunifonela. Okay. Then ke sithethe abantu ukuthi bathwa nje umuntu ufuna uzothenga lezi zandla zamaketango. Xa khona umuntu okunofumanise kubufumana ufuna le brand ebonisa isimboli yokuphuma kwislavery. Igama layo yi-over the limit. Angakwazi ukunithinta ku 073 726 5356. Enkosi. Ngicabanga advertise mahala. But we charge for this my sister. But ke ngoba siyacharge le kodwa ke ngoba ula kithi. Ngidana nankinga. Uthi ishandise ngizomo ichaza ingichazele moyichaza uphuma ku slavery. Yes, so when you're breaking the chains. Uzophuma yini ku slavery? Uzophuma ku slavery mntase ndibhlungu nje ubunganibuzanga ngempilo. Ane benza uthi ndi right before ni find out but ngoku angiseko right ncamncam. Ndinayo indawo enomsindwane ingathi khona indawo engathi ndifuna ukwenza iquza apha. Ufuna ukwenzwani? Iquza, iboots. Sikumzulu mina oquza laba nje. Khona umuntu ofuna indenza iquza, iboots ye construction ini. Okay, no. Yini iquza?
Iboots xa uye constructionini. Oh. Yeah. Oh, iguzi. Iguzi. Oh, okay. Yebo. Phela ngithi manje umhlobo bani? Ngumxhosa bhuti wami. Okay. Unasese? Ngumxhosa na. Oh. Hey. Namaxhosa no so. Umjito uyini? Mzulu, Xhosa naye. Ngumzulu. Mzulu. Ubani igama lakhe? Jabulani. uJabulani. So tshela mina ke vele siyazi sonke nababukeli ukuthi masisihlangana kanje uJabulani so sefebile. Injalo. Akayicacisanga ngapha akayicacisanga ngapha. So tshela mina ukuthi uJabulani wena unesikhathi singakanani unaye and nahlangana kuphi yini wayithanda ngaye njengoba namhlanje sekuvela ukuthi unomunye umuntu futhi. uJabulani ndine 4 months kahle mina naye. Akhona endingathi ingakho wethu ndayithanda because ufike dingenamuntu ngela xesha so xa ecela uthando ndavuma safuna ukumbona phofu namba usizophathana kanjani and stuff but ke akho nto engakho endingayichaza ngoku into endothusa ke ngoku ndifumene i-WhatsApp usisi lo ndisendele i-WhatsApp ndibuza uba ndiyabazi nawe uJabulani izinto yandothusa loo nto because mna ndimazi uJabulani engenamntu wayethe kumaka phofu wayethe begqibohlukana nomntu wakhe naye nto into nayikhuluma le wayisho watsho kanjalo uba ugqibohlukana nomntu wakhe ngoku usisi uyandiWhatsAppa cela uthetha nam uthi kahle uthi uzibiza uMagic kaJabulani andiyazi ke so ngingakho ke wena uthi ninda 4 months nindawo manje noJabulani sine 4 months mawuqala first month or 1 week or 2 days bowungekho bongamthandi ngaleyo ndlela uyiwe wangena nje ngoba ungajoli ngoba usingile enye into ne uJabulani bese benexesha engumuntu onishelayo yabo cela sijole nto since ke ndiye ndahlukana nomuntu wami ngengxaki zethu so ndaqomba mandimnikeze ichance ke yabo okay uyayazi masathandwe nomuntu uye uhambe ngokuba niloko niba nonke umqhelo develop yeah ndingatsho so bese develop bese likhona bosomthanda straight ukuthi cha so umuntu wakho or beningaka develop fully bese ndimthanda because ixesha eliningi silichitha sobabini ndingatsho kanjalo and bengekho neempawu zoba angaba kanti khona usisi ya andiyazi bengekho neempawu engathi uyajola so kuphathe kanjani then masuthola i-call from usisi sekutshela ukuthi you are dating umjika wakhe koniphathe kabuhlungu qha ke ndiphinde ndacinga uba amadoda onke hlele xoka kakade bendiyilindele noba kona kubuhlungu but wambuza uJabulani andimbuzanga njengoba usisi endilandikile endenzele iWhatsApp one phone wasihlangana khani andikakambuza azangambuza akho nto endimbuza yona so uzoba surprise noma ukubona la ngajalo kanti ndimbuza into siswa maketango lapho maketangweni ngaphuma la zinsimbi ngangena la maketango tshela mina ngoJabulani nihlangana kuphi nini kanjani nesikhathi singanani indawonye yini lo wayithanda ngayo uJabulani Michael ngoba manje usuthola ukuthi ha uJabulani usevuso omunye 4 months eceleni uJabulani ndibene nami ndisemall bensana uphuma kwenye relationship nje bi hectic unenhlahla yokuthola abantu abaphumayo yeah biyophuka inhliziyo yami so azange ngishele mina in fact so ungaba abantu bathanda ukuqhula ukujoka yabo so wajoka then that day ndandiyozityela idina kwangekho umuntu enzahlala naye ndamcela bahlale phansi then sa exchange numbers sazana uthando lwakhula yeah yibona so I'm not too sure ba mina ndimothanda uJabulani okanye uJabulani uthande mina yabona ndiyapitheka kuloo ndawo because of I don't believe emfazini mina uthanda indoda okay so kumele ube umfazi uthanda indoda kufuneka ibe indoda ethanda umfazi then umfazi ahloniphe indoda okay Tell my sister yeah kufuneka ibe indoda ezawuthanda umfazi then umfazi ahloniphe indoda umfazi ahloniphe do you think iyenzeka lento esikhathini samanje hey ngoba sekhona social media nje vusi uyazi ukuthi lento eshow my sister ngiya-understand and into vele emandulo ade kuphilwa ngayo ngesikhathi sakudala ngithi bekuphilwa kanjalo vele but manje sekuno social media abantu bacabanga ukuthi banama options amaningi wena vusi that's why kuma relationship manje sengalast because people think that they have options kanti awekho ama options njengoba ke enzeni ubafu wajola exactly yeah no ngiyakuzwa kodwa mina ngiyamuzwa kodwa mina nami kodwa ngendlela nami engibuka ngayo ninkolele lelibukayo no bani mina
ngokwami ngobuzulu bakithi ngami hayi ngobuzulu bakithi ngawe as a person. Yes, mina I think ukuthi kumele kube owesifazane othanda indoda, and then indoda bese yenza umuntu osifazane yonke into ukuthi ebe right, ebe great. Okay. Emhloniphi. Oh, it makes sense. It also does make sense. Kodwa uthini lapho zodwa? Into ngokwami ukwazi umfazi ifuneka athobele indoda ithande umfazi akathandi indoda iyathanda umfazi uyahlonipha ahloniphe indoda iyathanda umfazi wenzani uyahlonipha umfazi uyathobela indoda ithanda kulesikhathi samanje vele mangibuka vele kudala kanjalo kudala esikhathini samanje usengaphinda same thing lo mazilawo hayi ngeke ngoku hayi ayisasebenzi lo nto ngoku kufanele noba ngathiwa indoda iyakufonela uyapheka xa ikubuza uba wenza ntoni uyicima mntasimbizi bengathi bungapheki uthi andenzini because uyayazi uba xa ulibele ukuthi uyapheka uzohamba yekomnye so hayi ngoku ayikusafani ngoku nakuqala. Okay. Akusafani. Sigaya ngomunye umhlaba. Thina sesifuna amadoda ngoku. Sithi bafuna amadoda wasifuni. Uyayiqabela. Yabona amadenzana amadoda. Tela mina ke siswami uthi nina how long nindawonye nayo ubafo? Sinonyaka. Sisendaweni eyi1. And bengekho nto esolisayo. Yeah. Mhlawumbi ke iqoba nganalo kuba ixesha eliningi uza kwami. Ndiya kancinci kwakhe. Okay. So and then akakushelanga buti wena wamshela azange ndimshela nayinje sokwasema movie sabethi isimovie sadata uyayizwa nento hayi insuku uyabuza ujabulana ukuthi ushuthi unento anayo shuthi nakwabanye sengahamba akashela uyazenzela nje wena kuwe wakushela wangishela njengoba ndithi ba bekusekuneenyanga ezininzi endishela qhabe ninomuntu ngela xesha ngiqonda baya ndizokwazi so kubona masumuntu noba ungamthandi maye lokho ezame uyiqonda okay athi ndizame nami ndibona uba izosibeka na wangishela. But then okay my sister kuphase kanjani nje kwethu uthanda nomuntu for a year umuntu ongakushelanga lokho ubuna khona ukuthi uyangithanda lo mjeda mhlawumbe ubungakho like for a year umuntu ongakushelanga ngala azange ethi yazini mama yazi abantu abangathanda ukushelwa yazi mina bhuti wami mina I think ndingumuntu wami ndodwa ayandikholelwa mina into obuzodibana nami endleleni mina uthi uyandithanda undazelaphi uthanda ntoni apha kumi into uyaziyo ngami mina ndikholelwa kubeni funeka sidibane sincokole sazane then uthando luyazikhulela uthando into ekhulayo awunodibana nami endleleni undithanda sonigqatha sondirobha zikhona impawu ngoku sesidate into ozozithanda ngam yayiva then ke ngoku uyandithanda awunodibana nami pha endleleni uthi ivele uthi uyandinqwenela ndazi wena uyanqonela ukuthi uyangikhalela kwaba kodwa vela ngithi kodwa nothando vusi luqala kanjalo angithi ukuthi kumele ngikubuke ngikhalele mhlawumbe yabo ngeke nje ngivele ngikubuke bese ngakhaleli bese ngithi hayi ngifuna ukwazi no it doesn't work like that nanokusho nasisi khona yazi umjida mfethu ade khuluma navusa ethi kahle uthando is not about ama looks wathi at first uthele umjida at first vele into ezokuattracta kumuntu ama looks but once like ukuthi nje ulosisi ngoba umuhle kanje njengoba nawe umuhle kanje but and then bese ungena kwi relationship and then masungenile kwi relationship waba phakathi indaba ama looks ayibisasebenza sekusebenza ibehavior yomuntu yebo sihamba kunye ngonobhuti uthi kuqale iattraction andithi khangathi kuqale uthando then xa semqhela kube ngona mthandayo okay no akunankinga sisi ngiyakuza akunankinga ngiyakuza so tshelani mina ke bafethu khona singazisenje isikhathi eside kakhulu tshelani mina ukuthi mhlawumbe ngiqale kuwe zodwa usuzwile ukuthi ujabulana unothandane nosisi la for unyaka nabashelananga bathandana nje athandana ngayo nawe ke weza for 4 months bangathandana so usisi makunike call wena masugeza kuseni siza la sizohlangana la ujabulana ezofika eze la wena ugeza uqoka emqondweni wakho ubucabangani ngojabulana ukuthi uyamdamba uyamyeka noma ufuna achoose mayifika la or ufuna athathe wena njengachoose wena sethi or ukhatheli yayi indaba yokuchoose nongachoose angeke ndiyithethe into enzise apha kahle lokho andizuvele ndithemba usisi andimazi mina usisi ndifuna ukuva ba ujabulana uyayazi yena into kasisi
so ufuna ezoyikhulumela la ngifuna uJabulani azozithethela ngenzeka kuba uthina ngomnye uJabulani because nimbuzile uba lo Jabulani uthina ngayo unjani wabe ecacisa ndifuna ukwazi uJabulani kuqala uyabo ndiva uJabulani yena uthini anzelanga zochuzwa kanye qha ndifuna ukwazi uJabulani ndifuna ubona uJabulani xa endibona uba uzothini yes into enzisileyo okay wena my sister ufuna uJabulani akhethe wena or ufuna ukuthi nje be exposed ukuthi uyifebe sendoda noma ufuna ukuthi angazi engqondweni yakho ufuna kwenza kaleni uJabulani mina ngifuna ngixelele ubufunani eqonda umuntu akanoba nomnye umuntu ecaleni kanti ayikho lento ashoda ngayo apha kum uzothini uJabulani mayifika la ethi phela akakushelanga ayikho ngomshayelo lento ingumthandano lento sengaphakathi kuyo uba kwinto engamonelisi uJabulani ndifuna uyiva namhlanje asimbize uJabulani uba no plan date naye wena ndimo plan date naye awumfonele bafumne komama ikhuluma naye sizawuthini so ready for move on zona if mhlawumbe kuyenza kufika kuleso stage sokuthi uJabulani ukhetha direct ukhona enza yenza Hello. Hi baba. Yebo njani? Ndiyaphila sina samuphi? Ngilangenza. Khoze ka lo mntu wami yakhumbula babe ngithe sawuphuma namhlanje. Yeah. Masibane kulanda usiqala udibana kuyo. Wow, okay. Sengiyofika mina. Okay ke nana sure. All right. and nguye ivoice yakhe yena ne nguye indoda yakho so uJabulani vele wena nokumdalela izimani phuma wena umuntu ibhili ezingakuwena noma naye sometimes ibhili soloke kum okay and andibona into wrong ngalonto okay asambe socasha mvusi naloma ngiyambona usephefumulela phezulu mhlawumbe uhamba nawe uJabulani lehlisa umoya asambe socasha hamba nalo mina ngihamba na yeah hayi angihluphi sisi ungehlisa umoya mama ngezwe mama maketango hey ngifuna uzikhupha kuwo ke namhlanje uyaskipha ne alright hey so this time futhi uzophinde maybe uqhubeke nenye indoda or usazothukuma kancane or uzophinde kuze ngesempiki nibukane nishaye dinner ndase ngoku ndifila like ingathi ngavele izenzela umuntu ngomdongo yabo umuntu ngomdongo uyikhandele wena ngizikhandele umuntu wami ahlale pha endlini umfaka inhliziyo yakho ngizifakele enhlizweni yami umuntu wami umshiye endlini umthola endlini ngoba lo kuyabonakala uJabulani lo Mosi uthi uthi bingengumuntu wami bingumuntu wethu qha mina ndimi lobe iboots yayibona lonke lixesha yena nguye but then okay mangase mhlawumbe ubafu mayifika la efika ethi uyaxolisa uthanda wena ndakafuna ukuyeka la ubelingekile uzomnika lelo thuba lelo ozoqhubeka iniphinde umkholwe ngokuthi uzobanzima ukumkholwa yena ndiyamthanda shem unende ezinintshe ndinalantomazana ezi4 uba ingawela uJabulani and he blame because of yena umuntu right uJabulani he can love okay yeah nanke nguye loza lapha ngesiqo sibomvu madoda dala leqhawe lide kanje ubuka ya uthi udlula mina umfutshana jonge ngapha yakwabanye abafazi bafo hamba kanjani bot yes khona mfethu nangu umama mfethu sawubona mama sabona right uyaphila ngiyaphila asikhona iqhawe kasiqhawe linamahloni nje something yebo khona kunjalo igaba bathe uJabulani mfethu yebo nguJabulani okay no bese ngaqala nje ngixolise ngokuthi ngifece mhlawumbe ngime nomama lana ehlahleni uzoxa ukuthi benzani ehlahleni yabo namakhamera konke no mangaza uyoma camera uthi yeah no into enzakalayo mfethu umama la besichazela nje mfethu okay kahle thina sibuye kwiDweza TV igama lami nguvusi uChris lo shuthayo so into eyenzakalayo senza ama vlog or ama interview abantu abathandanayo just to bolisa abantu emakhaya ukuthi uthando lusekhona uthando yes kaxatshwana kube khona inkinga kodwa futhi kuphinde kulunge kuphinde kube mnandi impilo iqhubeke yeah so umama lawo besitshela ukuthi ninonyaka nindawonye and uhappy even though kuyenzeka kube yabona nixabana niphinde kodwa uhappy and nakandlela nahlangana ngayo uyasho ukuthi hayi nanishaye dinner wara yabo so uyimisele kakhulu mama ngawe la uchaze into eziningi kakhulu ezinhle ngawe bese ngendlela omphethe ngayo yeah but manje ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe
ukwisempage uyamthanda yini noma mhlawumbe nje wena yabo unake ezinye izinto eceleni or mhlawumbe namanye ama plans ufuna ukwazi nje lokho ufuna ukuba neshow ukuthi ngiyamthanda yena umuntu wami ngiyamthanda kakhulu futhi nje uyiyo yonke into kimi yeah angiyamthanda so ukumchithela mhlawumbe ezinye izingane mowenze uphuma uhambe noLova yazi oLova sometimes bayathanda ukuthi maniphunyiwe kubizwe izingane awenzeki mhlawumbe oLova bethi hey ba nayi lutho cha hayi akwenzeki asibona labo bantu mhlawumbe abantu bama cheer kakhulu yabo hayi okay no akunankinga mfethu kune surprise la isiphethe isurprise ikhetho umama washo ukuthi hayi umuntu wami uyamazi umuntu wakho uthandani in yabo but before the surprise leyo umama lana ufuna ukutshela ukuthi ena ke kunomunye umuntu afuna ukumintroduce wesilisa kanjani amthandayo naye ngaqala ukuzwa lokho bengakaze ngezwe umuntu before ufuna uzokutshela lokho manje ukuthi kunenye indoda unithandani babili kahle kahle into kanjani wayengakazi ungitshele mina indaba uyasho manje ngiyasho ngoku uyasho ngoku uvumela lokho angivumi cha ngeke uvumele shothi ngeke nje uthanda ukuthi mama kubhanqa ngeke ngikhona ngeke ngamani uphume wena or phumena lozo bafuna ukumfaka yebo khona noma singabi nazo isikhathi esingakanani kodwa nje angizwisisi kahle le nto leyo no nginankinga bese ngiyadlala akho lutho mina nje ngokucheck ukuthi umama uyamthanda no angamoshi isikhathi senu ngicela ukuthi mama umvala amehlo bafo nasinka i-present yenu and then bese sina siyahamba okay ngicela uze ngapha bafo umama ngazewe ya mana nje kanje ubhekele ngakwi-camera yes uyafika phezulu mama okay ngiyabona bafo mude bafo ngiyabona mulide ijongo lakho bafo uyawasanda abantu like amaXhosa cha waba nje nenhlahla mama kwami nje okay somjija kalas bathu Jabulani ngizobala ka 3 bese ke uzomvula amehlo ne all right and then sikumudle surprise yakhe 3 2 1 ngamvula surprise awu hayi ngabe uyena uJabulani lo besikhuluma ngaye ngoyi Jabulani uyamazi usisi uzodwa ngiyamazi yamazi mazela cha umjwayele nje umjwayele kakhulu kangaba efonini yenu nide nibonisane nempundu sisiba ubumsendele aphe kumandizini kwakho senishaphe kumazini kwakho ngingayibona indaba yamakhamera lena yona into ngilethele yona la mina belizobuza uze ngapha yiyo leni kubayile ba ude caba aside siye kokwenu uyakhumbula sinonyaka ngosendana beshisa sizoyihlela leyo nto leyo ukuthi siwahamba efonini mntase ngabantu abajwayele uyambhensela ubhenselwe efonini ngabantu abajwayele angikwazi lokho amanuzi lawo ngamanyuthi mntase akuyiphi ifoni kweyakhe ebelibele kukhona ngenye imini sasibuya somewhere ulibele khona ulibele uvala ifoni yakhe ndayibamba xa ndithi wabona amanuzi and uyabona ba inqoko yabi ingqamile awakho amanuzi mnasisi hayibo umuntu wami uzothenga msendela amanotes ongamenzeli ngani wabona face to face once wathi umkhwanazi uyaretsendela yena mina beningayazi ba kukhona umuntu ongangena efonini yakhe okay bafu nje usondele ma isikhathi siyangishaya kahle kahle sekushaya isikhathi sokuthi uhambe lo mama cha khona lapha kufanele bengizotshela umama ukuthi hayi ngisajika samuwe wena awusayi idate cha ngithanda sizokhuluma naye ngichaze kahle ukuthi yabona mntu wami ngingakwazi biyakwazi uminxiza ngepopoza efonini ngase ndiqhawule bengakwazi biyakwazi uminxiza uthi yaminxiza pha ngibonile la video uminxiza pha uhamba ngaze yangase ngiqhawule lento uqhayisa ngayo eish okay mana bafu uphuthuma apha kumele ngiyo Espanya akho Espanya ngandawo apha kokwazi Espanya ma office job ngakuchazela akho office job ngandawo namhlanje bese ubuswazi bese yaphuma namhlanje subaleka indaba zakho so okay uzodwa niyazi usitsheleni usitshela ukuthi uzodwa nina 4 months nindawonye nithandana and uzodwa uthi wamthola vele naye singili so kwenzeka wona wam approacha
wavuma wagcina la develop uthando naze nathandana engazi ukuthi wakubuza ukuthi ena ke wena unayo umuntu wathona awunayo umuntu kodwa ngapha noma 12 months usele ngatyanga lo unamanga ubani uzodwa unamanga Hayibo. Jabulani. hayi Awundazi? qhatha nomuntu wakho awuyasiqhatha sho ngayo Awundazi? cha ngiyakwazi Undazi hlobo lone? sinokuchila sonke emaphakini hayi kodwa uthi ke Sichila senza none emaphakini masichila. wasuke sihlalele nawe uyazi nje sinokuhlala nje sinamajida kodwa kusho ukuthi manje uzongiqhatha nonkosikazi wami manje lo nkosikazi wami ngimthanda kakhulu. Hayibo. yini mfethu okay Jabulani yini lo ethanda ngonkosikazi wakho umbiza ngonkosikazi nje yini lo ethanda ngaye nje uyangibhekelela nakuzinye izinto lapha engidutsa khona kanzima uyangibhekelela nje into ecrazy okay so uzodwa yena abhekelela uzodwa nawe uyazamenyana nje ngokuthi masijilele nje kuphela manje chile nje kuphela akukho uzodwa lapho ungafuna yini ongayisho lapho So basichila sichila kuphi emaphakini masihlalele namajida uyazi ngithi wena uthandana So endlini yakho bendiyofuna ntoni izolo because mina izolo bendileli ngalamini the day before yesterday bendileli kwakho bendiyokwenza ntoni endlini yakho yakuzolo So ima kahle ezasihlangu bendizibona eziya uthi zezikasisi cousin wakho beyofuna andabuthe beyofuna umsebenzi iphiphi washihlangu bezezikasisi kuba lubenza iboots malubenza iquza kahle nguye okanye ndim ngoba mina kaloku I don't think ndibone mina ifoto yenziwe ngoku nime ngehalf card nobabini okanye bekuseparkini nakhona eparkini uye uphethe ibhedi wena le endiyaziyo kuba luyiboots okanye usela ungatyanga wena inkinga yakho angazi usufuna nefoni yami ngakutshela kahle ngathi ifoni yami eyami ukuthi usufunana ngikwazi so tshela mina ngikathi ubona ama nude efonini kababa wambuza Zandimbuze wabela wathola bendilinde mina nje bendiyazi imbanza mbamba and yabona ngalamini ebene appointment mos ane undamiyeka waphuma okay yabe ndimazibubhe kapi so njengamanje okay tshela mina ukuthi ngoba umuzwe ephika into ekhona into oyaziyo into uzodwa ayivumile la sizodwa sicabanisa nje ngoba umuzwe ephika nje namanje ukutshelani lokho kuthini usazoqhubeka kuyithembe le ndoda uJabulani uqhubeka uthandana naye because uyamphika uzodwa uzophika abantu abangapha azawumane efota nabe parking ephethe ibhedi yakhe ngitshele khuluma umuntu ongumama mina uzophika abantu abangaphi ozosoloko okay la video bumthumelela nje baniqhele neparking ungahamba ngaze phambi komfazi ongamazi kulo park ubuhamba kuyo yabona ke if nyani buye eparking ndicela namhla uzondivumele namkhe ndiye eparking kule uhamba kuyo ndicela kade ngihlezi ngicela ngithi asami separking guys kanimeni hey kanimeni umsebenzi wakho kanimeni ndikhona apha hey wena ndikhona apha kanimeni jonga sizima andifuna uxabana nawe ne ngumuntu wakho uJabulani ngohlobo lwenu anizuthetha ngathi andikho phofu ke andithethe nawe ndize kuwe wena uthi awundazi Chazela ngathi ngiyakwazi ukubonana emaparking. Uqombelana manje. Uqokelana wena uqokelana noni wena? Wayiqomba. Awusandazi ngoko? Ngiyakwazi, ngithi ngisho ngiyakwazi kodwa ayikho into ayisho. Ngiyakubuza uba mamela sisicela ukubuza ne mhlawumbe noma khona omnye izihlangu eziphaya izihlangu angathi ngamakwayikwayi agrey andazi ba grey black kakabani nanokuthi my sister mfethu masingavula ifoni yakho la sibona amanutsi ama sister kungenzakalani no angisho ukuthi sivule bafu ngeke esifike lapha amntaza uphiki wena wajingiswa emlilweni wena phambi ngoba uphuma endlini wajingiswa emlilweni wena awulomene ulibhede nguwena awulomene ulibhede nguwena izihlangu mina uba izihlangu eziyana sisi ndiyakubuza zeza khona mhlawumbe khona omnye ke khala abantu wena izihlangu ezingathi zihlaza ezakho ezo zihlangu zami okay xa yena uyana eparking bapha abanye ndizibone phi isihlangu bapha mina into endicela namhlanje abangohlobo uqholihlala na eparking ndicela uhlala nomunye umuntu eparking ivoni yazazibuye eparking nyani namhlanje uzondivumela ndiyephi eparking ngohlobo uqhela uphaka ngayo and ndizazikhangelela umuntu enzoya naye eparking ndifuna ifoto ezafoto uzifoto eparking uzokhangelela ndizazikhangelela ndinaye ongamkhangelelwanga ndim thina sobabili sizathandana but ndifuna sibe yidraw tata ndifuna sibe yidraw ukwenza sophinde sibe right soba how many times una ngithi ngifuna siphume nawe soyijilele eparking ufuna sohlala endlini yakho uyathanda ipark uyayiva
ufuna semaphakini cha social umoya Uyazi mina noma ngomnye umuntu. mina andikuphi nabhuti ixesha lami ndiyakubuza uba andikuphi ixesha lami xa ndingenalo ixesha lobheka emaphakini andisebenzi nzima sisebenzela thina hayi mama indawo endikuzo andisubuza cha nami ngiyafisa ukuphuma ngijabule ngibona abantu ngihambe nowawe ke awufuni wena lokhu ngibalela into eziningi hayi oh so uvela ubona ba hayi kunoba kufuneka nje umsebenzi sihambe siyohlala ephakini yabona ke namhlanje ndifuna uyenza lento yenzileyo namhlanje yayiva izaba yinkwa nenkwa tata namhlanje sawudibana sawuthi so mina nawe ndiye ephakini and ndizamkhangela umuntu enza ephakini kalo nawe uyanga nami ephakini and ngizawenza sure uba ndihamba nebhedi njengawe bamba nombhede ephakini kaloku iifoto zakhe zisasephakini kodwa basebhedini endlini so ndizawuhamba ndephakini nebhedi nam ndiyofota ezafota ubuzifota akho nto izaba buhlungu mos because ubusephakini and into right okay cha mama ngicela ukuthi sikhulume thina sobabili nobabili yebo sikhulume ngicela ukubuza okay zodwa khona ufuna ukusho Hayi kukhona kuninzi. okay So la nto besiyithethe basizohamba siyohlala eAlex endlini kaAunty ithini iphelela phi yona. Asisazuya kuyohlala eAlex. Ngoba njengoba uthe njengoba ungumuntu amaphisi job phayana uhlala khona irent yakho ehlula so ndathi ke mina ke kuwe sizohamba siyohlala endlini kaAunty asisayi. Andifuna nje ubuza lonto asayina. nani hayi mina sayikhumbula le Hayibo awungomsunu kodwa wena. Wena awusakhumbula uba besithe sihamba siyohlala eAlex. Akho nto ikhumbulayo engami kahle kahle. Qhamuka le uzomosha lapha. Yo Uzomosha into yami nomuntu wami. Hawu ngiqala umsunu. Nalama kamereni nje ngazi ukuthi kahle ubani uze nalama kamera. aze nami amakhamera yabona amakhamera aze nami amakhamera bensenzela uba ndiyazi uba le ndoda ndithi ndiyayithanda iyandithanda pheki nayona and inyaniseke kangakanani uyabona ngokuba ubusithi kum xa uthetha nosisi uthi jonga sisi into endandiyenza ndandiqokile yayiva ngesingathethi le nto ngesiphumile ngoku into endicaphukisayo nebangela uba ingase ndingagabha nokwalizolo elinye ukutya ane yile nto yozenza imenemene uyabona ngoku udikidika umanga ndawo udikidiki uyamaza umazi niqhela utshila niqhela ngawutshila but mina ndazi iifoto zakho zasendlini so nantso nje into ebali uba ingase ndingatoiletha nokwayizolo elinye yayiva uyandiva ne yiba indoda ubumele ubudoda bakho sumshiye ejinga ngola hlobo akazizisanga kuwe uziswe nguwe bangapha abantu ozobaphika mhlawumbe nami ngenye imini zondiphika kwenye indawo Yazi mina isikhathi sengishaya kanjani. akho sikhathi ngandawo wami ndiyakoyika yabona mina sisi uwenze upikipiki imabelane apha xa ndisithi ixesha lihambile abantu bakokwaba khona omnye mazi utsho uthi phakathi kodwa ebesadlala irafula ebesakhetha uyahluza ngathi zo engekho mntu amsakwabo uyahluza wena ungumseleko umusamseleko nabafazi ababini ulala endlini encinci ulala endlini enkulu ngabula wena nami namhlanje ngifuna ukuxolisa wena ke namhlanje emveni koko sibuye sithethe ngomswa sinakwazi uthetha namhlanje ingayenzanga lento uqhele uyenza Okay bengicela ubuza Jabulani. So ndiyabona masiba kwenzakala ntoni apha so ngicela ubuza ba kahle kahle ayikho into endiyibuzayo but ndiyabuza nje into yami nawe ithini like ngicela nje undibeke nje kuloo ndawo like ndizobona ba mbeke isithombeni ya ngicela unibe okay noba sicacile isithombe yabo sicacile bakwenzakala ntoni awunoniphika akho ne awutsho noba hayi ubujolile nami sahlukana akho kwanto oyaziyo ngam ndazi epakini akho nto yaziyo kahle kahle ngam so ngicela ubuza ba okomane unilandela xa ndiye spa nguwe umane uthi uyanithanda ngoku namhlanje so uvele uphambi kwabantu bengathi awundazi and usisi zange unixelele ngaye akho nto wayithethayo kumba unomntu okanye kwenzakalani izolo linye benilele nawe yonke into ibe right one cup ekseni so ngoku sakwazi awusandazi like understand ithini into yami thini ngami Mina into bengifisa ngathi kodwa singayikhuluma le ndaba silungise lapho esilungisa khona. Ulungisa nobani kahle kahle. Ngoba lo muntu ufuna ulungisa naye, ufuna ulungisa nami. Andisayazi kahle kahle ba yephi ulungisa nobani because mina uniphikile phambi kosisi. And ngifuna ukuthi sikhulume nje sisobathatha ama camera ngekho mhlawumbe bengaba. So sisi yamazi. Ngiyamazi. Yo, indlela le ayichaze ngayo naye. Uthi ngena phela 4 months ngithandana.
because manje futhi sekusovele sekunje sekonakele isidinga ukuthi ilungiswe manje ungayimoshi kakhulu lokho iphika because umosha yakho isidinga ukuthi vele njengoba uyichaza ukuthi silungise isidinga ukulungiswa it's fine ama-camera sizowacisha nikhulume nodwa but then before siwacisha so sesuyamazi nithandanile 4 months yebo kunjalo mhlawumbe ungathini ungafisa uqolise ngokumphika abadusa umphekile manje yebo ngafisa ukuxolisa umphika kodwa ukuthi ngingakhuluma iqiniso yebo khona iqiniso linjalo so uxolisa kubani kuwe kakhulu kahle wena usesitikidikini awuzani ukufunana umama uxolisa kokuphika ngokungakhuluma iqiniso kwami ekuqaleni kodwa umama naye ngizokhuluma naye bengifisa ukuthi sikhulumeni sobathathu kahle hayibo unesithembu ngoko ulobolile kahle unesithembu unesibindi sokuthi sobathathu bengisokufola engekho amakhamera ejabulani abezinambeni ungayiphi inamba wena uduthi sikhulumeni sobathathu ukhuluma nobani sobathathu uxolisa ukuphika kodwa nje mina ngimthandayo unesibindi andiva wena noma brother ubufunani ngala ngicela nje ukukubuza ukuthi ngenkathi wena decide ukuthi hayi mina namhlanje ngizoshela lo sisi because umshele vele umama bese khona yini esenqondweni yakho ngenkathi umbona because angithi ubukwazi ukuthi unomuntu angithi so wena ngenkathi umshele my sister wamshela ngaliphi kubeni umama ekhona khona umama kangakwenzi my sister akwenzayo okukhona okwakushoda kwakulekho okufuna kumuntu wesimama umama uhlala ebhizi kakhulu wakukhuluma naye lokho bhuti ngakhuluma naye ngicela ukuthi ngicela futhi ukuyikhipha naye angathi ushilo umama ukuthi yena mfethu uyasebenza uphandela nina wena ubamba ama piece job so the fact ukuthi yena mfethu uyakwazi ukuthi ahambe yoqhwanda ngaphandle ebuye nemali etaxi asiphile umuntu wami wena ukubona ukuthi nje lonto leyo for as umuntu wesimama ukuthi usegagamele wenza okungamela kwenza ngenxa ukuthi akuthanda but wena on top of that ekwazile ukwenza lezi zinto lezo wena wajike futhi wahamba umchithela nobani no my sister wafika futhi no my sister la my sister nayo imisela utshela ukuthi uthola umuntu awumtshelanga futhi wena uthi njani unomuntu uyangibamba wamtshela ukuthini wakutshela ukuthi bahlukene akashongo njalo wathi kumbahlukene nomuntu wakhe exactly wathi wena mfowethu uhlukene no my sister ngingazi noma mhlawumbe wayesho yena no my sister noma mhlawumbe wayesho umuntu so wena mfowethu kahle into oyenzile la wenze amanga awenzanga zona yangibamba ubungabahlalisa phansi mhlawumbe urumtshela umama ukuthi azwe mama usubhizi kakhulu ngiyakubona akume kancane mhlawumbe awungiphi isikhathi sami na akukho mfethu okudlula umlomo angithi wamshela ngomlomo amshelanga ngezandla ukhuluma ngama sign language wamshela ngomlomo so which means yonke into ilungiswa ngani ngomlomo exactly ngale situation le kumele ulungise ngani ngawo umlomo yebo le yade ngiyifisa impela ukuthi uyilungise exactly because iwena oyibreakile futhi and wena futhi ophula inhliziyo zalabo sisi lapha so thina siphelezele bona kahle ukuthi bezothola iqiniso kuwe so wena umsebenzi wakho ezindoda manje ukuthi wenzeni upheshe lezi inhliziyo lezo oyiphulile umsebenzi wakho lo akusiyo umsebenzi wabo akusiyo futhi umsebenzi wethu asithandani nabo sithunyiwe thina sihamba nabo singabakhaphi akezwa la Jabulani usisi lona uyamthanda okanye kuba uthi kuba esisho usisi naye ba usebenzelana nobabini niyathandana okanye kuba yena esebenza mina ndingasebenzi mhlawumbe yebo ngiyamthanda yena kakhulu inkinga yakhe akanginikeza isikhathi ngiyamthi ngibe naye ngibe happy yebo ngiunderstand ukuthi uyasebenza kodwa kusesikhathi kuyenzeka abe free kodwa still akafuni so nami ngiyadinga ukuthi nami ngiphume ngibona abantu manje kwenzeka iphutha ngitho ngoba usuke engekho usuke esendlini yabona ke Jabulani ubapha ekhuleni kwakho eminyangweni wesikole kwangabe kwangazinja ngokusebenza lo msebenzi usebenzayo ngowundothulela umthwalo ukwenza sixha sidiniwe sidinwe sobabini yebo so into yobaleka kwakho isikole uyenza ingxaki yami ngoku ingxaki yami ngoku ane ngoba umsebenzi endiwenzayo kudala nzama ukufaka ne ukwenza sikwazi ubalance sobabini xa sithi sidiniwe sidinwe sobabini isifundo sithi kula gate wawuthunyelwe esikolo ngabazali zakubekwe ezinje ukwenza bungakwazi uthini udlala ngabafazi xa sebekhula yebona into ekubangele wenze lento yenzayo uvictimize my sister kuba umazibeni bakasebenzi mna ndiyasebenza andithi then uza ne-excuse yoba akho xesha nawe ubuphangela lo hlobo ndiphangelayo nawe ngongenaxesha sonke singenanxaki yayiva
ukangaphi ndizama ukukufaka kule ndangifaka kuyo ukufumaniseka kuba wena uyazenyeza uwe ozoyikiselayo next time ungaphindi uyenze mhlawumbe mina ndizabe ndingekho empilweni yakho andikadecide uba ndizothini nga yayiva so mna andizuba into zomali ubalekele ebantwini ujike ubuye uzokwenza i-excuse ngam I won't do that. Okay. So okay. Mina sengimzulu umjita ukuthi ufisa ukuyilungisa in singezwe iphathi yakho okay kulungile. And then sengicela ukuzwa iphathi yakho ukuthi wena uyafisa ukuyilungisa. So that sizokubona ukuthi makuthi layilungisa sikwazi ukungishiya. Sihamba. Bengikolubuza but kuwe. Wena undona ongayilungisa apha andithi umvile nawe andithi lapha eca kwakho awumva wena ba uthini andithi yamva ba uniphikile lo muntu so wena xa ucinga into efana ndiyayilungisa wena ubuzolungisa abantu bebekuthiwa nguwe hayi ubuze wena my sister uvusi wangifaka sisiphelezele wena ukuthi wena sikushiyelana utsale osambe nawe sokufaka imotweni sabe sibuyele emumva leyo mbuzo wami lo angeni andizukwazi ulungisa so right yeah ayikhona nzayithetha because wonke umuntu uvile masiba ujabulana uthi akandazi futhi ke ayikhona nzayilungisa enye into mina ndijole nayo ujabulana ndingayazi ba unomuntu so xa kukhona umuntu okhoyo so mina ndingubani ke ngcono mina ndiphume ngoba icacile ba kanithandi uyanithanda Jabulana Hawu Jabulana MJ hayi ayindincamile chap ayikho le ayindincamile chap khona nami yandoyikiso zandiphika cha selungisa lento mama khululeyo hayibo uba uyanithanda na impendulo nguhayi no ewe cha hayi ewe yebo cha ngesizulu uyanithanda na esho cacile mntazi othuleyo ngovumile uthi akakuthandi ayisabi uyicacile kalo mntazi siyazicacile kodwa wena ukwazile ukushiya ungangikhulumeli ngizwe kodwa wena ukwazile ukukushiya kusho umuntu hayibo kusho umuntu oshiyiweyo hayi ungakhulumeli shuthi uyabona uma sister inkulu le hayibo kusho umuntu oshiyiweyo ushiyiwe awuthanda ukhulumela uyamdefend ayazi defuna uJabulana okay mina ndithini mina like ndithini mina andisabuza ukuthi uyandithanda mina ndithini mina what do I do ndenze into endifunayo ngoba uzazi nawe ufunani so ningayenza into endifunayo mos awusachazekile Jabulana yazi uJabulana yazi lo siyamoyizela uJabulana uyasho ukuthi hey yabona la yile nto ephezulu ekhekhe yayizuba ngathi samlwela asikulweli Jabulana siwenze ngathi uyichama kanye usesibetha sokulwela awulwelwa cha ke ngokwena sisingxaki yakho ke1 uba uzothi icacile uba kanithandi xayithu njani ebekushiyela ntoni wena ebekushiyelana akangandishiyeka lokhu mina ebekuba konje ndingabi ekugqibeleni ekugqibeleni konje ndingabi xa ebekwenza iquza kaloku loba xa ndibhizi funeka akubethe you save me ebembethe you save me kaloku meaning that you were saving him kwimizari ngexesha mina ndibhizi so I can't be proud babe ningongenawo nomlomo okay ngicela ukubuza mfethu khona sizokwazi ukuthi sihambe sifike kwisiphetho sendaba umzulu sisi uzodwa ubuza uJabulana ukuthi uyangithanda yena uJabulana wahluleka ukuphendula inini wathi uyazama ukumphendulela wena ukuthi hayi akasakuthandi wathi uJabulana ungangiphenduleli wena ke Jabulana uyandithanda na ngithanda mama uphendula kushesha ngawo cacile but I feel like uJabulana uyakuthanda kodwa usabani okay yazi uvusi kanjani lento le uJabulana uhlakaniphile utechnical uyazi technical ngaye ngitshele mina into engibuka kuJabulana my sister la mayesebenza phantela bani bona bobabili uyangibamba so uJabulana mengayeka my sister kusho ukuthi impilo yakhe yenzani iyama ngoba kwamna ndifika yonke into endlini kaJabulana akona endiyidingayo so uJabulana ngoba ehluleka ukuphendula ukuthi uyamthanda my sister is because vele I think mina uyamthanda it's just that now la akakwazi ukuluza isinkwa ngapha choose indlala ngithi uthe my sister akasebenzi ndithi LB umbokazi imithi LB gold mine umbokazi ngaphambili lokho mntana yabona ngoku ndiyaphuma ke mina ndiyazikhupha ke ane mina at least ndiyakwazi uphendula
ndiyazikhupha yabona kunoba ndithela nendoda efana nawe ngamanye ndingangena phaa emlanjeni ndiziqongxele umdongwe tata indoda yomdongwe ndiyibeke phaa ekamereni yam ibe yam kunale engazazi ibifuna cha mama hayi seyicacile ufuna uba umfonele ecaleni ndithi uthi no into ebibalelwani ngaphendula into uba ndithanda wena kakhulu what if nyhani mna ndiyireason yoba nithandana nina nobabini ngekho kanjalo what if uba kuphume mna kuzophela i-relationship because you cannot cater anymore yabo so ngcono kuphume mna esiyombeni yabo nisale nobabini and I will do that ukusuka ngoku ngabe ngikade ngikhiphe akho into ezophinde siyithethe thina mna nawe akho into ezophinde siyithethe yabona awuzazi kaloku wena uphezulu kwecingo umeso so uthi uthi ngapha ufumana i-quality time ngapha ufumana imali yokwenza i-quality time so ke ngoku iyahamba ke ngoku igutsu uzoshiyeka ne-quality time uyahamba umgodi yavala imarikana tata uzawuzibona usuyahamba njalo ma andihambi awusho ukuthi ujahe emsebenzini andihambi ndiye eparkini awusho ukuthi ujahe emsebenzini andihambi ndiya eparkini usephakile ndiya eparkini uyolanda umbhede nje manje sekusizeni mama ngomuntu ozoya nayo parking hayi zawufunela zawuzenza ngamanje sizenzela indoda zodwa wena uyasala nawe noma uyahamba nawe ngikuzwile ukukhala kwakho mina angisho ukuthi ngimkhulumela kabi umjede kuba ngikuzwile ukukhala kwakho masiqala la ishow siqala uqale wabhekane phambi kwabantu umhlaba wonke ejabulano limenemene so it will be a good thing to take a good decision jabulano limenemene bra so ithini indaba yethu yoke Alex because besen organize besentethile nala mama so ithini ukuthi sibuye sikhulume futhi leyo ndaba siyilungise ngoba manje buka isimo sesinjani manje kahle into enihlanganisile lena vele hayibo so lento ingathi lento ngoku ayikho ngawe uzongibuza ba into esihlanganisile lele awuniphendula kwana ndiyibuzayo ingathi okanye ingawe kuba nofebile yapha sithi okanye nguwe into esihlanganisile lena ingawe lento ayikho ngathi unphikile phambi kwala sisi ba undazi sangawanibona naphi ngicela ukuthi sibuye sikhulume leyo ndaba lethi like mase sisukele emakhamereni so khuluma usafuna kodwa kuye endlini Alex into engifuna sibonisane ngayo leyo okay wena mfowethu kodwa umama ngoba uyakuvuma ukuthi umama usekuyekile so uthi bezwana usungaya endlini lapha neAlex uyohlala no my sister inkinga ukuthi awufuni ukuyikhuluma la emakhamereni cha sazu okay zonke wena khona nomncane ukukhuluma nawe la emakhamereni mhlawumbe ungaphula usho whatever ufuna yeah hayi akhona ndiyo hayi ndi right qha ke mhlawumbe ujabulani zikhona izinto naye angafuni ukuzithetha phambi kwenu mhlawumbe sizokwazi uthetha mina naye sobabili so ufuna ukunika lelo thuba lesithathe nobabili yeah ndingazama umnikeza ichance basithethe sobabili mhlawumbe you never know akunankinga zodwa thina la azizanga vele kuzokuxabanisa noJabulani nani kodwa besifuna nje ukuzokubonisa ukuthi uJabulani umuntu kanjani nani so kulungile senze njani ke njengamanje lelo thuba lelo uzomnika lona sinikhuluma nje nobabili uzosala naye uJabulani la noma uzohamba nathi nobeni ibe nalelenye thuba because thina siyahamba manje uJabulani lithi ubuhamba nosisi wena benizikhupha so ithini into sewujahe nasemsebenzini iphinde yashita ukuthi uye kuphi job ngihlala kanjani ngihlala kuphi job namhlanje so ndithini ndize late okanye ndithini okanye mhlawumbe uzohamba njengoba benithetha nosisi uye kwasisi ndithini uzohamba uyecenga usisi okanye ndize late njengoba besigqibile ndize ngithi bengithe ngifuna sikhulume so as engeza leli sikhulume emva kwalokho cha ozolanda imali engane sekukhuluma ubaba wengane sebehlukene umama wengane nobaba wengane bese ithi indoda ozoyilanda endlini imali so first J so should nizobonana later ngisho kanjani okay no ngenzela ukuthi ngoba uphuthuma emsebenzini kwethu sikudedele ukukhuleka yabo sizobuyela naye emuva ufike nathi and then nize indaba nizoqhubeka later but then ngiyacela ukuthi makwenza indaba nibe right u decide indlela zakho wenza into eyodwa sure yabo yabo lento yenzela ukuthi umpheki my sister ibhlungu ayikho right yabo because njengamanje my sister abantu lapha bangamjaja
kodwa yena ulandela inhliziyo yakhe ukuthi inhliziyo yakhe ithandaphi. But abantu bangamjaja bethi hawu bakuphike phambi komunye in whatever, so kuzomphasa kabi lokho. And lento leyo ngaba yenzekanga kube wona ukhuluma ngakanjalo, so ukuphaseka kwabi kwakhe ubuya from kuwe futhi lo muntu amthandayo. Ngeke so uzame mfethu ukuthi umphase kahle zodwa. Futhi yazi ngibonakala futhi umjito grand okham. Mina ngazi nje ungenwe yini kodwa ke impilo kuyenzeka mfethu. You learn from your mistakes. Impilo iqhubeke phambili. Sekwenzekile ukwenzakele. Into ebalekile ukuya phambili. Lesikhathi lento nje yasiqeda ukwenzeka manje ngeke iphinde yenzeke kwesibili. So wena sekukuwena ukuthi ukuya phambili uphila kanjani, inqumo zakho uyithatha kanjani. Thina nobafu ngoba eshilo bafu ukuthi asizelanga thina ukuzobukisa ngawe la, but into esoyenza uzosiza labo sisilaba ngoba bathe badinga usizo kuphi kwiDuyaza TV. Thina into esiyenzayo leyo nawe mfowethu awukuhlele phansi mhlambe nawe uyicabanga yabo. Ngikufisela inhlanhla ngathi ungasithola isipano esiqondene nawe usebenze ukwazi ukuprovide nawe endlini, because nawe hayi ngoba ungathanda ukuprovide shesetha usipani. So ngathi isipano ngasingahlangana mfethu, kodwa more than anything uzame mfethu uba neqiniso kulabantu labo uthi uyabathanda yangibamba. Uzame ukusala nomuntu oyi1, if ufuna isithembu uhlala nabo phansi boyi2 ubacacisela ukuthi mina na into engiyifunayo bafethu, if bona bayahluleka ukuthi becomply nalento eyifunayo, then sunga decide ukubayeka, hayi ukuthi wenzeni ubachithele bese udlala ngenhliziyo yabo kanje. No, but sisaze sikubambezelele komlungu. Ngakhululeka umama uzoba right so. Hayi mama sohamba naye. Ngizomba naye. Yeah. Kodwa sazobonana ngendlela yini ngibona nayo. Ntambama. Senivumele nathi. Hayi akunankinga. Ngahla ufuna ukudlula ngehaki lapha. Uzokuyasazi uzokubeka. Awusadiniwe mama kwamanje. Okay, nakunankinga. Kwaba ngempama uzohaga abantu. Yo. Okay, it's fine. Ungakhuleka mfowethu akunankinga. Yebo hayi, ethi ngiphuthuma. Mama. Beluze ngapha. Mina nje nginombuzo ukuthi lento ufuna ukuyenza ukuthi mina ngithuba ukuthi nikhulume usho ngayo after ukuthi ekuphike la phambi kwamakhamera, phambi kwabantu abangaka bakhulume noma mhlawumbe Disho niyazi why khona ndiyibonileyo apha yenzekalayo kuJabulani. Usisi xa ethi yena nguye owenza yonke into kwathini into yokuqala mina xa ndifika kwaJabulani andisebenzi mina, andisebenza na income. Xa ndifika kwaJabulani wenza njengamjida wonke. Mama ufuna ipizza, uJabulani uhamba uyothenga ipizza. Mama ufuna i-cold drink, akuthi akubikho nto ethi akasebenzi. So mina ndiyabona kahle inoba isitolo sikaJabulani singapha, then uyasenga. Khandi ufuna uthina naye sosobabini. I think uyasenga ngapha azise ngapha. So lanto ndizama ukumnikeza ichance. Usisi xa uvela ndayibamba usisi xa isithi yena usebenza nzima for bona bobabini, which is yes. So lento ndifundisa noJabulani ke undiva uba kahle kwenzakala ntoni, yabo. Because uyambona uba uxakiwe. uJabulani emoye kusisi. Uyoyika ukuthi uba hayi uyakwazi ukumuthula, but kusisi uyathi uba ndiyakuthanda. Yabo. So mina ngibona ngathi uJabulani naye uzama impilo. So ilona ndithi man ke ndimpi chances ke. So masenincokola ufuna mhlawumbe ukumtshela yini ukuthi uright engasebenzi, even if ipizza akayithengi it's okay, noma mhlawumbe uzophinda kube nzima kuwena futhi mawusufika kaJabulani usayithola ipizza. uJabulani ndifuna sincokole because uJabulani ndiyamthanda ngenixoke. Ndifuna sithethe qha uba acela uJabulani funeka ucela uxolo kulosisi, so that sizokwazi uba siqhubeke kwangoku andizulamba kalona nami xa ndifika kwaJabulani. Yabo. So ndifuna aqhubeke kanze ngalendlela enza ngayo. Ngoku ndiyayazi bakwenzakala. Aqhubeke akhipha ku-ATM aze ngapha. Awunankinga nalokho wena? Andinankinga qha lonto le ndifuna itshana noJabulani. Okay. Hayi insomi. Okay. Film. Okay. Wena unankinga nalento ukuthi ufuna ukuthi uyazi na. Ilanto behleli isenzeka mosi ndingayazi. Ngoku ke ngumahluko kuba ndiyayazi. Qha ndifuna uyitshana noJabulani uba kahle kahle. uJabulani mawenze kumfonela nje ngisena lo sisi angakube nankinga. Uba uyolanda imali uba xa ndifika kwakhe ndiyitye. Awazi phela awazi zobe kwenzakalani. Hayi ke i-right mase iqhela ukwenzeka. Akathe efika uJabulani kube kuthiwe me ejike ebuyele emuva. Kunento kumele aqala ayenze before kuphuma imali. Ihleli iqhubeka abantu bathini banangaphi? Bane 1 year bejola. Ihleli iqhubeka, ihleli beyenza lonto leyo. Hayi nangxaki but ke ndizayiva kuyo uJabulani uba uthini. Uba sivumelana kanjani aqhubeke ne-ATM aze ngapha ndiyazi sizothina sobabili.
hayi isinqumo sakho soshilo wayibeke yacaca ukuthi wena kahle kahle yini uyifunayo into right no akunankinga sesangikholwa ukusho hayi cha uyibeke yacaca uyishilo nje ngokunjalo mhlawumbe ababukeli nabo hayi bazoyi understand hayi uyibeke yacaca mina advice njengomnene noma sister ukuthi mfethu uma sister uma usenda lezi ithombe lezangasese ushaya viewers yabo beyogcina yabo ujabulani ushaya viewers kuleka kakhulu kuleka kakhulu yabo what if losses lona mhlambe uyithumelele yena lo msebenzi lo lapha ndi ubuso bamanje ubuveza awujwayele ukuveza mina ana stress kakhulu nguye umuntu oziveza wonke mina ana stress kakhulu ujabulani ngomzulu nalonto uyibeka lapha ikhawe ujabulani ngomzulu uveza yonke into yeah no my sister sizokufonela sikucheke nje yabo because number sina number my sister osizoyithatha apha emotweni bye bye my sister ube right ne sharp all right siyabonga ne okay zodwa awuyibeke yacaca yebo sibasi thiwa uzotha kanqini ukubhensa ayisende ngoba injalo hayi no mfethu sisebenzile sikwenzile sithunywe umdala khona kodwa amaqhawe la emhlabeni nojabulani MJ inkunzi makuthiwa uyangithanda ukubuzwa ngapha akuphenduleki ukuthi makubuzwa ngapha uthi yebo ngikuthanda phendula sometime ngapha ngapha kodwa ngithi technical clever yeah phendula sometime ngapha hayi akafuni ukuphendula ufuna ukuphendula eceleni no it's fine Chris now you know what to do take us home